Sompa Nkomo. Ebola. 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 And that's on quote to phone and group on Papa, yeah, that was say. Yahucham. Bantintia Johnny Betua war when I am my say time. When I watch Siribia Shiawa war, I'm a friend of cool any woodin. Roposi Prempa Ubu Sompa Nkomo. And Yama Papa Yamu Rampim see a do. Yet I was it. To quattering and crumple. Watch ye free Satan some. I give you prayer. Watch ye free atam for atam for frenemies. Watch ye free one month. Yada was your catchy. The Drano Pano Mui and no matter short. Said your 1 year, 1 Mabura draw soon be a sweet soul. When I will throw cocoa and name was wouldn't young contrive was sense to dear fitted and treat. And now ya wada. For 1 year, sashie. Wait me a friend is here. Kalano indigo. The angel of abundance, good fortune, benevolence. Minister IBJ, Adriana Ba Abram. Only producers ya wobo jume systematic price. Jinamu wa nkransa. Nananom yechiahu. Cocoa Veronica the Evergreen. Jam Don. Akosie Somoa. Elizabeth Tona. Sister Japan. Maya Grace. Boss. Restford Sumperi Mr. Cotton. Ketchan Wofedu. Rayima. Lamina. Calvin. Benis. I was saying the show Papa say Maya Gia to moon. Now my gun and so every year was something. Oh, you need my grandchild as well. So for mommy premain. Santa Jimmy at mommy did for free. Papa. Come on. And there ya what I had to ma near Casachre and men ma Abeja Fonwa secret Kawanutu Kasa Oba wakwa de wokasa dodo wukundu Bible say niam nsu na awurade wo chiri na de to sonson ene wo yonko a wo hye yonko ntem takra wo gem okoka wa ha wo akoka wa duma ye wom keka nkrofo ti bubo set confusion wo kasa wanya kasa wo be kuku ade a wo so obeya ama wa wo di boda wo kasa dodo obi wa wa ti a wo musa wa wo nenam nanim obie ti overafa Jafo nyina wo Oye ma se wa bonsu Oye ni agudi akoko Oye ni papa bi ye tete ma wo ni akasa kire mere ma se bibi aboko ni aboko ene ya wada bibi su ti tete ma Mary tete ma akasa kire mere yo se bibi aboko yo every mejaje oh papa ene ya wada ya ba ya be kaja agum ne ya kasa che mema ye ne ya kasa so ya ka no atum ya dase Ghana ma nyina so ya da masene abrochefo amaji atum mama huda ya da wase ye papa ne mom wo bejom ne Hamburg mu nyina so ya chia mo bikay ene mama antibaki ya da mu nyina ase ana Ghana so ya ne kasa ye wura ya de nyina ye papa din Mr. Brifa ono na fan club no odano eti papa ye chia o ye mamoni yo ne adwuma pa ye da Facebook fo aba
Nana Ekuyoko, Joyce Tina, Irama Phobi Amponsan, Mabena, Onoso, ene adofo a wo ma beka ye hu nyina ye da wonu mase ene afofra e ba beka ho ene ye tete ma se de ya wada bia idi kan tete ma wie ansa na topic bi ho a yakoso no sa na ye beko asem ni wo James Yakubu etiri ba akonyi mu aduonu nsia James chapter 1 verse 26 e yasem tete ye hwa asem bi ho ne yemfa enyina so ntu ma ene mema nyina akrafo James chapter 1 verse 26 Yakubu etiri baako wase se obi susu se oye onyamesumni na wanto na ne tachere manareka na mom odada na koma a sa ni payi nya ni nyamesum eye kwa me kan biem James chapter 1 verse 26 se obi susu se oye nyamesumni na wanto ne tachere manareka na mom odada na koma sa woni pai nyamesom eye kwa James na eka asemi kyerɛn ewie ade a IBJ ma Joseph amani hunu dɔɔso na da yɛ so a woyi na di kyerɛ wonuanom na no ababa wa bi a mani gye ne ho na me adma no Jessica Saforo oye media personnel wose efri mra o starting wo nanfofo bi gya nkomodie ene watamfo wo manya ho update biem eye nokore oba o kasa ade na ukun so be yama ade akodi nkomo obi wo kra spirit bi di na chi a onim se sa spirit ni di na chi e bone ma pegu wo kan wasem papa bi kire na abono ato atwe emaiwa bebrebe di adanse sai biji omusi so no omusiesie nipa bi mu anko mbetimi abo mo mabrabo emudi kodidi nkomo anya adwuma ma abo wo mu di aba besine kawanutum you talk too much yenu nyina na yedi hofo yedi efese nipa doyen etite bibi papi pa ya brabo IBJ mini nua yi hye bie so akire no se wa no de yese tie nie ahoya na saa kasa ni nyina na ho ya ne deba nipa ne benya akọ te sew eti wantimi anyesew na dan ne kasa every present day wo ho asem ka ene nipa smith so I say ene nipa smith so I wo so de atua wo to watentehuro tetie nie wakata so kan krofo de kawanutum no wawade epeku kwa na wo de ko kasenti bema wawale na woni wa ha dan no IBJ wo matu amantuo be ye edu wo mkotra no matu so wonka na no ntu okodu fie wa no free wedem akowura free wedem no akowura na nkonkonsa enketenkete na de bia ye busa na sem de bia ye busa na sem kura de biba to fele de bia busa wasem na akoka sei e na akoka sei wo kasa James say so besusu se we nyamesumni na wantumi anto ne tachere manareka se nipa no ne nyamesum ye kwa wo betimi abodu kusetie nie ye silawo asafu ye waba dendende na son enso brechira wo kasa wo kan nipa kira sem bone nipa na wo kan wasem tikana ba no na wo ba no na kampe woni ana na kampe yeso pamu abo bi ne wanya na wo se ne ho bon anya wunti wo se no emantie mon kama no tum woni ma papa bi a eba wa brabo mu na nipa nye wo mo ne yesere kwa nipa ye cobra pa nipa ye cobra enti tuwano nareka na nipa nye enka wasem won so a wo keke nipa tiri bom nyonko o se nyonko ntem takra wo gem bible chi efie ho wo ka wo tiri bom aso dem wo keka bom adwuma mu ho wo same anoma kokone ko kwatifi ko wusu abanafo abebusa yati ni nyina obi na ba onyom yati ni nyina mo mama me sa nyom no mo mama me yati ni nyina ai masisi masonso matini nyina wo pese wo se midin so matini nyina wo musaw but obuo pa of a man yen hwe ya no yi
ni ehwe nkomodie mu yie na kasa dodo yesi aboa no na no wa nkowe soja haban fa wano cover wukun ani wabusua susu ton wo ma won ye ma papa nyame afrase a obeya ma won ho keep quiet and show them results je kom na de na si mi say abije first ni nyina ye bi kwa ma frem am say wa ene we ade nyame aye me de be me dream say me nua nko na ni madansi sa na makodi adanse se tie nie wo ka kire ni we ya so be baso am wa so onye ni papa o se be baso ama ya hye bia wo so mpa e bo kresha na ni bayi se tie nie bibifo bayi enkurase bayi na ka wonu akora nya bibia kanya wo de ebi so ho kra wo be ka kire no wa fie twa ko bo ku amane ko bo ni ku na amane enye so ya so ena obi na ni ku a 24 na danfo ho o 24 saa na yiri ni ntie eno ka kire ne yiri se de be na obehunu se wadanfo enye papa nti me kire wade o sheda ene ne yiri hye ho na ne yiri ne ka kire na danfo ne se me de mafa mi ku achi o mafa mi ku achi o say na we zu na we ye bone na ye onum de yetini ye we asem oni ni ku na yihye ho na brema ne se wo opese obma ne yiri ne hu se na danfo ne nye papa omu pie ekotra baby holiday ena bra ne na yiri ne se da sorry so kojonso wape no na danfo na bo breaku upon a achina ya afefi na me ni nkomo no semati brema ne ko ya oba na dware ya na ti ase dross ye ti atrumu ene na me na ti ni mo femi wom eno se wo yiri ade a waye o se wa ma obi ne na koda o kan sem ni ohwe ni di no se me ne me yiri ene me sheda na me ne hihye hu so me kan kire no hu ni pa wo ye na obi ana ne nkodai me ya we ya to ano na reka no awade biku mam se why tetemba kasa kire me oyini edasi bebre wasemi anne ye ka ho asemi topic yi de atoma koma so pa esanse ye man yimu ya kwa yese enipa ni pi wo musu eni omoban asem ne wabosu enu nti omo tie ye wie yi won fa bibi pan free sa asem yimu da bia me ka asem bi me se makoma so ade ne se eniema nketenkete bi se de ne wabosu yi saa niema ne yehu ne se ye nketo ade enso amanipa bebre entimi eniye se ya ware afem se ye nanfo afem adwuma afem atwe bebre nom atowo magu sebe ban nachi ebi ni de na wo bubosu yi enipa bebre anim se de ye kura wo mano ahoya honhom te man we mu dodo na ye ni enim nyame so se man bia ahoya tumi enu nti di oni mi ame kasa nim se me ye nipa amenam ankora ubehu me ba bia me nkwa na menam because so ubehunu na wo ba ba ni bebre ni nti no me mben wo wahu enu nti asema na wakoboso yi me srema kristofo muzrimifo ye nananom ye gunsane ade saade we ekomo obia ejumam watimi wakame baby biara abrofo se watimi wakame tibia no bad energy na ye ejuma ho entimi say baby a watimi wakame wo bia me duru ho amedwane because abia no wota gina ho che wanhwe ya afidie be yiwu enti watimi wakame honhom na we ka say sebi enipa a wo mota yesa ta ye nipa wonu amu no wonu ano wo hu se wonye full enough nti wo hunu wa wo ye full enough a wo adwempa bi so opese wo ye bibia ehon wo yi sa honhom no epie se ne be ya wo be yi wu mum esi gate achi na woni so ade ehunu no entimi emem enti onyene ni mesrew wo ka san ka biem na wo amu asabi bi a obi o hokra
wan fan to hontem so so okay usu bi nti ya wo be wi asambo hobiem ni yemfa bibi mfiri mu ba wan inini because me enipa ni bi hu ehu ebi aye ayi kakai enipa ni bi yem enyata a tere se wan hwe wo mu yia me de mu ekure mu edu baby kwa na misuro nipa me kwa nipa ma ti mi ya na mi tumi hu ni anya na wacheche me edi mi tumi kasa wa ha misuro nipa o because nipa ni ebi hu yie ti mi sramo moma yensesa ya dwen na Kristo na ye ka no se wiase de wo pese eba wo nchen no saa de no saa de se wo pese se bi wo ye odefo a wo odefo a buno susuno wo pese wo nyini cha wo hunu panimu a buno susuno ade wo obi ho wo pebi a wo huni pakora asere kire no susuno ne buno efiri se de wo pese wo nya no se wo hunu na wo tan a saa de no entimi emma wo nchen emma ne nyeyi onyene ni medawase yo wo kuku seku onipa nwu papa nipa bi kobi Africa IBJ yetete ma ne akasa kire me ma judge already nshira wa wie na asem kase pa na wakofa bai na obroni kan say me say your secret is your power and what people don't know they cannot ruin wasuma sem wo no eye utumi na de nipa onnim no ontimi nsai no hwe wa wo hwe ya wie me kasa kire wa ade bi wo ho a eye wo nko a wo consumption ekwan bi a wo boss bi fa so treat wo adwuma mu no eye nyame adom bi nti na o treat wo saa wo ka wo ka kire wo subordinate no e do be tofam wo be hwiase nanka ekwan bi a wanya opportunity bi no eye nyame adom bi a wo bie so no wo be hwefam Joseph daya so a wo bie so no ono nyame dom na wo so no na bro so because eno nenka de ne fombo eba but that de nyame aka no na wo se ebam BBC wa brabom kakra bi no ama phone so no ama obi ate kakra bi obi yama wo judge ne wo man bi mu wo okra mpa ya to omudin se mikunu se na mikunu se na mikunu ye we mame na mikunu nkwa na wo kunu dase nipa nso obi a no nam no bi kura ne de enye enti sade wo sidi ade ni tu ho saa no obefa kwan boni bi so se de kura wo no be firi ho sa ebia ne nka adwene pa na wo se wo de e kasa saa awie ye kasa kire se to wano nareka judge obi na obi adi nkomo ne nka ye suma sem wan kan kire wo ka kire waso wan kan kire wa no secret no wo de ato abontene wasenkrofo ntem waseadofo ntem your secret is your power obi na mwiase ni animonyam wano a wontimi ento na rekentia nipa no na wo mu oduma no se asem a obetimi a confide in you eno obeka sa asem na kire wo nanso ohunu ye no na dabontene minim sofo maame bia ni kunu ye sofo wakoka wasema kire sofo na odete ne store edin komo obi secret o judge tie fidie so nsema hodo na yete na no me wo han wura bi frɛ me was minister me wasem ka kira wo ye din komo anes wo kura ya de huhuhu bi ya enya asem ketwa ye behunu no se bia society nim na owa na nipa ndi akodi komo na afi obi ade ne sa tretre omoso na say yentimi nto ya no nareka nipa bia wontimi nto wa no nareka bia no we konkonsani na no broni friend say gossip or say gossips are worse than thieves because they steal other person's dignity, honor, reputation and credibility which are impossible to restore. Was it nipa konkonsani bia no ni hu chen kromfo because owie nipa ni monyam enni dibie yentimi en restore saade no se sia meti hayi se obi di me ho konkonsa se IBJ ye gay o obi ate on kan kirawo nanso animonyam a wo society ni mu no eno ano no ye besre
asɛm no yɛmfa nyawo a ɛnkɔnkɔka ankɔ no ahunifo de bia mo kɔ a mo de bi ba obi I say obusa no so oni evidence bia de bia obi I say yɛbɛsrɛ atesɛm hunu yɛse yɛnyae ɛbɔ man te ka kyerɛ wo hoi no ɛpanifo sɛ ɛbɔ yɛsrɛ wogu adwuma no ɛnturo ne nti odi gu adwuma judge obi adi obi ho kɔnkɔnsa kyerɛ ne CEO amena yi na di wanto na no dareka but yɛkɔɔ mu no asɛm no kora nyɛ no korɛ nipa no nso no ɔn ne kura vital position ɔnso ofiri hɔ adwuma no aguo ɛna nipa no a wokɔ akɔka ne ho asɛm kora me yɛyi na firi hɔ no yɛde n'adwuma hyɛ wo nsa a wontumi nyɛ adwuma no ankasa no wontumi nyɛ na yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a just because they can't be a captain no they will make sure the ship will sink and no na yɛbɛyie ɛkyɛ sɛ nipa kɔnkɔnsa ne atoro ankasa na bɛtena wo mu kyɛ a ɛdane bɛyie yɛsrɛ mo yɛnto yɛno nareka ne yɛnya nimonyam ɛwɔ site no judge meda wase yo PSA poma enso aba as usual nana kwasi bobi ansa enso ejine mu denden Evelyn edubia enso waha omu nyina o Facebook live adwo nhira Germany adwoa ete sen enumi se wo ho ye papa maami araba France ono so ewo mu denden de akosua papa bi enso aba ma adwoa sechere ono so aba kukua anan enso ewo mu John omama quarantine enso WhatsApp amada pa Facebook omo bo omo nsem papa se asem no de ase yakobie bi nkrofo apon ma Mary etete ma o maya kasa kire na yo judge me da se na o hwe sesi bo a o se na tetrema nso ye oja tetrema ye wiase bi wo yen akwa mu a eye de entene ede nkekan wa keka nipadua nyina na eso nkwanchimi ya etwa ne ho firi awo mu no na efiri amane hunu kro no mu na waso ano tekrema sede yedi kan atie no se o secret wa hintade eye utumi uye die ene onkoso enti enipa bia so ewo wiase wa hintasem ena etire ya ewo hoi anyame de ma yen sabi yase enye bofre ena ya pemu ahwe enti se wasem ehye utiri mu a enye bofre ena obi afase kan apemu adi nanso etoda wa wo pemu a utimi yibi ema obi eyedai edi sɛde anyame si bɔ yɛn ɛwɔ wiase ha no obia ntimi nkipu bibia nkosi awieye ɛba saa kora kyɛsɛ wobɛyɛ hye enti ɛwɔ mu a nipa ne nipa yɛdai edi nkɔmɔ eni obi wɔ obi a ɔtrust na oful sɛ ɔka n'asɛm bi ɛkyerɛ no a saa asɛm no ɛnkoduru baabi a ɛduru no eni nti sa secret na yekasa ya power na wiase ewo obie ni wa otimi kipu bibia ewo ni tirim etena so enu nti na nipa nso eye de o but you must tell it to whom you trust but the one you trust no na wasa wo hwe ni yie wasa wo sua de hu se ti sa ni peya o sere kire me sa ni peya me ne na ekɔ sa me ka mahintasam kire no a ebeduru hen na o ka bibi se enipa o hye enipa ne nipa ntam takra ojem enu so ehu na che se onipa bi betimi ayi ni secret anase na sem bia etete no ha no empe bebre so obi eka asem bi o ho kire obi a ne ho timi to no o esanse onim so obenya afutu obi ewo nipa ne nchen anase obenya bibi afri nipa no ho a ebema ne ho ato no eni nti se obi di ni wura nso hyew mu na se one wo kye na suma sem bia me kan the other way round obia ni wa onkasa obia ni ho a otimi di asempo bi ehye ni tirim kosi ase eni nti se ba ne saa
won so a wutie no bɔ mmɔden wo wa afutuo bi a fetu nipa no na mom enkonko sen finfin na oka a wodi bi aka ho na ebasa wodi nipa no so akogina gina wia bi a wagu nipa no ho fin eya wo ni ho a agu fin nyina ya wo a bia wanka ne saa bi krank wo pe o ka tro no ape relief bi keke nanso esen na ekosi ye mi ye nipa wo ye nipa ye nyina ye betimi aka yesuma nsem bia ha ye na se ye bi kra na bibi na obi di ye wo ene ha wo se wutimi ka kire nipa na nipa ne timi tufo na wa ye relieved enu nti no ye stress se wo ye nipa nso a wo se nipa ntam ne nipa ntam takra wo jamu a eno so ye dangerous. You are a very dangerous person. Na ka nipa ne hwehwe se wo be ka na koma ato ne yam na ka nipa ne nim se one wo cha adwene no na wo de na si ba bia eye ba hwe ba bia wo di nipa no akwa akosi di America se ni se ye nipa yi eye danya bibi wo hɔ a nipa bi betimi abie so akyere wo eba sa bomodin se wo be bo nipa no ho ban na umfa obi secret ye hu sa de wa sorry dem ye hu wa abusua mu ye hu wa adwuma mu na eba sa ekeka nipa tiri bom esan se de o kai na obi wo hɔ a o misa wa misa ntino yesi asɛm a te ka kyerɛ nso ya dai ebokuro wa misa ɔte ya ye ka kyerɛ no ni ntino na oni nipa ne ntam so aye dai aye basa enti me wo obi bɛka na asɛm akyerɛ ye dai obi bɛka na asɛm akyerɛ wo ye dai obi bɛdi ne nkɔmɔ akyerɛ wo ɛbasa wo nso ye ɔgyefoɔ ɛma nipa no na emum enkɔma enipa no enkɔye ɔsɛye emfa ɛma nipa no na ye nyina ye ntimentena wiase mu asomdue mu ya me da ase piao abusua 21st clinic the sciatica expert no doctor se waje abasobodi ebebire the kwasem oto asinti na etwetwe papa no mu nyini a na sciatica yi edi wo mu nya papa ntimi no iri nhia kra the kwasem Dr. Blessed Foster your 15 branches across Ghana sciatica expert be ubi ada bomodian so obeko na wonso wetimi akwaje wayaresa Kumasi ye were overseas Began supermarket about post office Outcome Royal Ventures PNC Ventures na such enterprise as Afabinchi and Akwaku Ochre Company Limited Ukuforidria KF Kinju Enterprise Room Kumasi Freyen 02 Semizu and I'm so much 21st clinic ubetimi ajijibi 21st clinic say ya dear BJJ wo to asintin twetwe wo nyina betimi aso anon tententem enso ede amount babia ya biebiem oboase o cancel cortes called junction sada ene Kumasi so ye wo ehwa overseas ye ben Alpha Radio 15 branches across Ghana 0540311311 ya property bebia wo ye wo to pon wo je awade ade bia ye na obedwamu aho akono wani munyam ban ne hunso so anumudie etimi aye manager Daniel we overseas became supermarket Outcome Royal Ventures PNC Ventures ubenya bi ho sadana na Sachi Enterprise asafo binchi ura kwakwachi okuforidua Kinju Enterprise Nrom Kumasi Freyen 0246270221 prekese enu na bedwaso enso hia ne ewo ewo fa bi gunsuo ne no nanom ne kwasem kuma na ebo kinkin gunsuo ne wo na no fa gunsuo ne no yema kakra bia no wa bre enso eyi oba wonyam wo moja ewe ehu papa bi fa gum ukodidi a wodi bia pete so se wodi abetie wodi fufuo se bi sho bag meduane bia de preke ka mu nyina se powder ni bigusua eboa mo apomidi to mi CPC obo heba clinic kwado ato adomenu dani heba pidan misty any KNG heba freyen 0249761508 Boris B chicken and nam papa ya nye no to say fia aba BBC we no nya de ya de vitamins and antibiotics be organic denden adenden emram bomodin aso obeji be free 16 copim 12 kg akokɔ ne sere ne nsa ne bo ne taa ubenya ni nyina bi akokɔ mu ya ni nyina ubenya bi ho na de man kraman ne nso ubenya bi Bantama High Street
yani president asafodi en me Asawase market Santase roundabout any nti o yedi en me Poku trading wadum SG Mall top high Tech Shell Bodi Junction fa hometo na ho akere ono free ebebo yi papa delivery 4444 Police B 3 Abishop 75 we are me ko in all kinds of jewelry papa fie or say or jewelries the edit to your comb the edit to and sun the nine bebia how the best show ni nyina for fast ko wa wo kwa sorry wo to abedin wo je awade mo amutu bi akoton so made abi no de dono aton so ade wo keti adwomu a ene wa bie edan kase wo mrom Kumasi Abi Plaza Abronsan tintinum oye adwuma fradwada kopem memenda bomodin so ba kotu bi aton waje on fasubum 0598 585 219 I Bishop 75 304 135 Aquentio Herbal Center enuani edu ya o maka wo mo abom aziefu enu papa obo adwuma pa ekwasem o se wo de Aquentio Herbal mesha no aba pebino mukuro wanumu ato wo Brahim how typhoid hepatitis tonto amienu anefo anum na wanum awie Aquentio Herbal care mesha enu ye white gonorrhea ne sef ebisisi moye kama Aquentio Herbal co mesha koko pusa wani fe enche bema du sien matim keja sasabron pompo boboti paye so da so a ye will labor roundabouts bomodin Kumasi na unso ene emeto kese 0241 296 623 abe okunini mami abe wabendo so ya de bi etise pese upeja ube memu fibroid da wudiem da wudie na chi uyema ekro etwaje ohwe aboso echirenso jejewo eba clinic wo syphilis wo hole in heart sickle cell etu no dofo bia wade ahyeda malaria ne diabetes ni wo ma aka de oboni stage ye mami abi ona ye ho adwuma new site ho a bo modern so do ya de nyina beko 0243345392 na koje wayarehye Kenjen drinking water super papa ya aduane nu ewo mu no numbi wa papa wo pe kenjen anom a na chese wo pe enkwa magnesium wom potassium wom iron wom ema wo yemu entim kre ya yemtim firi mo original super wa dance a choso yo bi a wo bota hwe wo di aduane bi a na wo bo hwe bo modern so be nya kenjen wonom ya na ayira kora ya super papa wo pese wo ye order ana wo gibi tonia free 0241 449 191 and 0507 379 474 Iraba capsules and feminine wash ababebwa mabawa this is ya yefie wudi hurum na wonum bia ma ne mu aye sham be ma no se de omna samaka asa de nu ni kura tibi hwia na chese emu hwam aniti bomoden wonum bie no na de bi nso ewu ojo nso emu ya wo ya woni be ma hie mu hyehyew wo ye bra wo kamu a ni nyina ye raba capsules and feminine wash ekoba ma mesha we adwuma kakra no wabre ya no wa hojuti kupe binumu na yare ya and cry new fadama friend 0244634024 and 0548666600 and cry to FD4 ajatu odi for etitema judge wada urubani akasa kire mema na etiefo ni ahwefo nyina yinti ni yi message no emuda ho etine me pokobna meja konkonse di makama no otum ebeboa papa bi jeje donson eti makama no otum minni nkomo bi uda every say duoni ni kodi nkomo no unim no no ye ntroche ne kwasem uye ya obrechia no eti atabanye tieti makama no otum etua metu eni makama no otum no ne ti ni ye asem no se de obesi aka no enya saa na nipa de bete no enu ti se ekobasa wakoko ye obi ayeye usimpapanyini se de obesi aka wasem no nya saa na tie enu ti se onipa bia wodi wo ka asem se wo ka wonu tum se de bible kan no se enyankopon odina asem obi otibi kana no tum ene se wo kwa no ye sofo ana ye difo na wo ye nipa wo ye wale ni na wo ntima kan no tum a nyame mfa na asem ma wo it is an amsima come on to moi. What would tell what they say? What would tell you, mem? What would call Oba? What would did ya?
nipa bia betumi afomo ana obi betuma kasem bia bia ne kwaso ka bia odo ne kotomo a wodie no ene ye beka amana kama eno tika wano tum message wei message ya akwama me akwama wo ye kan no tum a ebebo ya brabo abre bia ye nim bete ya adwuma ye sede ye nim enwu ase ewo nipa anim afiye ntete se de ye so se akokompe etika wano tum na wo hunu sadi obesi akasa ebeboa wo dache wa walien ebekoso wonu mu asem ba kuna kokan no won se adane asem no atene no asasem no enu so na okuru begina so de begya wo enu so na wadwuma wura behu wo de bepamon enu so na de oni nam no obetwe no wasi nchen eti hunu se nipa bia ne kasa enya sede okofo ba no wasem na akọ na wo de ne emwa wo eti kawa no tum se wo kan wo no tum abrabo imu a ade bia wo nemu obeso wo yibia no ebetimi abo judge as message akwama me makama no atum medase papa say yemfa course kakrai 0551931931 na yenhwe enwachi na fe so mpache de no so ato aso na ekwe second case so 0551931931 kan wano tum kan wano etum na okasa ankasa hello Hello. Ahene wetacho na dia asem we dia masem ba na wabosoro na minim sese kasa bibiri na mafanyo ko ahene ni kuma ni sikana na ekachire no omu ndi me maho komo masikire mu komo hini me keka kete enka doni akome kuma wali ufia miti afi me tsene hono andani wa paike siye haba wabata enswe neno me danyamia se awa kaina kwa ye mami edi trese ni huni se ni kumi vini na mano ohini makuni chini jine kati ya mwale student semele nina enswe nina sene ye nipe nibre kizu huni se menya awale papa pia sino no brinchesa odogu mawali ye bia sebe yengi ena nka odesto enswe nina ye nyompone kata ni bibi na mimi nimze se bari ye kwa Bible no ebe nyako pa se pa me okwa ye sa program ga se pa na me yes ye da wase pa hello udini baby akase free le kasa free kudofu FM Steve yanko Steve mare mo bol na pa moyera no na Islam that's hello good afternoon pacho din baby akase free junior kini de Japan yo yentie we me chia mo na juma pa na modbo Ghana for na mo program we dey me sene da me ajuma bia me hwe ya me hira mpa because anka mi ma sisia no kura mama mo program we bibia me mawakacha me yersi de bia won share sa program we e futu bibia futu pa na modima we and now atem we amoka no umakacha masem e happy da me ne me yersem wallahi billahi e happy da so eya wanu kasa no na de asem bebel afutu amudima we yamishira mpa de bia station inshallah umuro numero na mishira mpa ma that's what hello ahini good afternoon ahini mpacha makasa kumazo yetio ahini good afternoon misha pa na wa program ya wa ama sasa masem akosi masem pepe ne dia puna enya ponka kitwa ahini mpacha aya madam fupa menene boko siata fle ni kunu aya bibia ma me ana me kacho yo begu funu ya ne so ni kuna kwada ayo nso aka chenso ku lu atopin mo de nto nso ba ko sare me so ahini ni enye izi adam fo menene didi bom ye bibia ya me sure enye izo yo ahini ni madam
Hello, Bimuka Kademo Asemina. Hello. Hello, but good afternoon. Afternoon, din baby akasefri. But I just could you do with him. Ejapoku yentio. The first one for my Mokana. Manage to take an offer. So that's a 3 days. Yeah, man, the car to beach them or catch them for now. The criminal one. So we senior high school for now. Because one man, that would be due. Commerce, a potential person me probably today. One other down for the casino, so a man of fan of baby to coin. Ma'am, if you say, can you go part of money? A parabo bar. I don't think my brabo. I don't think my brabo is busy bus. Yeah, that's say, Obey Jumedian, so I'm for and doctor and trust in you come to Medu. 150 until 2 o'clock pepe. Na edinesi. And it has all, doctor. And it has all, we are there now, my wadagram. Yo, medase, mama. I so yadentia kasia pa de ma sompa atie phone na most especially oma omutie Sompa Nkomo yadama sese omanya aso na omutie na omaji dwumadi enso atum we eye anidaso herbal clinic na yede eye ene kasai edebro nyame adom dwumadi na yedi ewo wase kropon se de bia ye kano ene yede se dwumadi no eba bepie mu ewo Kumase abontene so ha. It is what say Doctor Anidaso nka enye obia se Anidaso herbal clinic awrade nyankopon adom ye hye ye ndwumadi ase ewo wase kropon dunkwaw bode ene wasamamu no ene nyame adom wabie kwan ama ye se yemfa dwumadie a ye die ye ayaresa dwumadie kese no awrade se yemfa sa dwumadie no emre eye asanteman ene bonoman ene baabi biara ye nan ebekwa koduru eti nyame ya adom amemenda we empanimfo aye nhyehyeye ama ye de eniema gu akwam memenda ye free screening memenda na ye free screening ewo abuakwa makru baabi a ye fro se na kisa eti nyame ya ado na se memenda baabi a wo bia wote menka mepacho tutu anamon na faka na bra abuakwa wo bedu abuakwa a wo de ebusa baabi a ye fro se makru na kisa na kisa wono bia ye fro se fitamu junction ubaba bedru ho no behu say ye de eye flag asiwo signboard kese asiwo machine asiwo ye bonum udi ebusa obi a wo bia say wo pe anidaso herbal clinic ana doctor anidaso ye be kire ba bia ye wo ye free screening na ade ewo mu ni say ye hwe ani na wo ma ye hwe wo mani no nipa 30 a ebedi ka ba first 30 people are ebedi kan ba ye be show money no ye be mo free lenses ye be mo free glasses ye nju wo musika bia ye check lenses mako 30 because ya basi ye be boa nipa ya basi ye ba be boa asanteman ya basi ye ba be boa ba bi biara wote menka nipa biara wote menka ye be boa eti nipa dodo biara wote menka no ye say first 30 amobeba no eni na ye be hwe no ye be ma eye lenses free a ye nyi usika ena obi a wo yare pressure obi a wo yare stroke obi a ono so diabetes say ye check wo wie na ye free screening ni wie a wontua sika no ye ne ye say ye be sam waduro wo de ye ma waduro no akwakonom na wahwe me ba ye refraining pepre ho na nka wo say medim aduro de wo say medim ba student na wo say medim ba soft mame ene na pamfo na omo so enom hwe da minim say next week na me ya adoma ye ba ye de beba eti mesraw wo de ye sebra na ebe so anidaso herbal clinic hwe anidaso herbal clinic ye wo abuakwa makru bia ye fro wo say nakisa ubedruwa fitafo bi ye adwuma wo ho eti ama ho ne ato ho dini se fitamu junction eti bra na bedru fitamu junction ho na ebusa obi biara wo ho se o pani da so heba ye sa yare bi eti se diabetes ye sa yare bi eti se pressure yare eti se koko ana yare a fibroid yare bia wo de eda wo so a ye friend say chronic abeda wo so ache wo de ye say fabra e bia wa chini ba bi bebre yanka no kra nkyere ya ama adrupa anase wodi awufie ni wodam adane ntontra any gallons because of enura hodra wanom
we dia yesi bra na beso anidaso herbal clinic beso ye nro no ehwe da bia ya me kasa me ya doctor masua de na me gusonso asua de because abra ye hye ye ndwumadi ase no ye hyeda se ye beko enhabamba ho school because right from secondary school and na yesua enhabamba horticulture and crop husbandry no whatever and nyame adom ye di ababe wura sa dwumadi we mu enti ye kasa ye nim ne ye ka ye nya eye dwumadi a ebia o doctor bi no asoma nkofo mu nkonwura mu nkofa nnuro mra me da bi a doctor ni da so me ni me team me na me ko me nwuram me na me de me kia me kwakwaso ennuro de ba na me ama ba benoa na me ame de atena ho nti wo ba be hu se doctor ni da so wa wo hu me TV so me na ba to me se me te consulting room na me de wo ba fa eye mfidie mu na ma check wo nipadua ama wo hu no ade a how ye wi a ya ma ho ennuro na wanom atimi aboa enti mesro mimenda we emfa wani nkyeremu wo baabia na mo memendai ma obia mfa nani nkyeremu abu akwa baabia ye frɔ wo se macro na kisa fitamu junction bra na beje ayarehwɛ bra na yehwehwɛ nipadua ni mu bra na yemfa mfidie emfa wo nipadua ni mu bra na yen scan you na me ne mapamfo wo ma wo mu firi nkran ebeka me ho omo mu firi eye wasa kropon ebeka me ho empanimfo mo wo kumase nyinara obi biara ede eye ni nimu die eba beka me ho me ni team of doctors and a year self free screening way 80 Mr. Mimini da eba ya ochina ne na de kye and a year lunch and idaso herbal clinica ewo ebuakwa wasa kropon de ne de ye guso a ye adwuma wasa kropon ye wo farmers baabi a ye fro wase plus 10 hotel ukọ plus 10 hotel no wodi wani akyeremu ewo amazing grace school complex ho ukọ wanim kakra won south right ho na baba be hu anidaso herbal clinic eno so beba doctor ete ho efiada biara na me ye adwuma ewo wasa kropon na mom efiri eye adwuwada de bepem ne yawada de wo beba na doctor anidaso mete kumase abontene so a me ye adwuma ede aboa nyame emma eti misro ye de no kredie na ye adwuma enya sika no na ye hwehwe na mom wapomuden wayaresa na ye hwehwe enti yemfa eye enhama ani enubra biara enu aduro biara sade ebia ye de benya sika na mom ye sade be ya wo ho beto na wo ho to wa wo so atumi aye adwuma na wo so timi de aboa wabusua ani oman Ghana eti baby biara obi awa otie me no de me kanyina ne se miminda nyame ya adoma ya di momome efa nkawe ababesi tanoso ne ababesi eye manhia ne akropon na ye wi ya babetena abuakwa macro na kisa ne ababaye eye free screening mesi nipa 30 amobeba behwe mani no problem bi ebehu woni ho bia no ya be ma lenses mako 30 ye eche ni free ye de chekwa ye nyi sika bia emfiri ho na ye cheke wo pressure ye cheke eye wo BP ye cheke na se wo diabetes enuro ni nyina so yesi ye be ma mu bi mu nkoso na mo de mo nhwe na se mu wie na se mo ankasa ejemwa mo na mo di mirika na mo beba eti anidaso herbal clinic ye ba ya odo a mo de edo ye ni gye amagie atum last week ye free ya ekoye the way course ba ye nipa efre amma ye hu sampa yen shaase mpo nanso amansan agye ne ade atum ewo Sompa TV ni Sompa radio yi so eti yesrabo yensu de ye de amamo ne se yensu ye be cham lenses ye be cham nro ye be hwehwe mu nipadua no mu free na ye de amamo ba mo so manya biribi aka eti me to nsa ade afro se ba bia wo biara no mesrew enkese mabre ena machina bre ena makwa ena makwa so we yahwem ena doctor we ba ena ne mo mabom nka no kreda bi enyi wo bia na nka no kro 2 minutes nyame ade awura enuro no mu na sometime ne okwafa aduro no ene nipa wo kasa egu aduro no so no eno na dia yaresaba eti se wo hia nyame difo a nyame abie nani na sa nipa no esa kasa de kire ha mo kasa kire enubna kasa kire nyame abode a obo se ensa yare na nya adwuma eye adwuma yie eti mesrew bomadefo ani kire mu anidaso herbal clinical ye wo abuakwa macro ba bia afro se na kisa fitamu junction e bia pese wo fra me na bia wo je me number no na wo TV na se but se wo pese e bia wo so wo de wo tie me e wo radio so a je me number no e wo 0243 649 115 0243
0243 649 115 ɛyɛ number wobɛtumi afrɛ na sɛ wofrɛ a mɛgye wo so na matimi ne wo akasa na yɛwie a adeɛ biara a ɛwɔ sɛ mekyerɛ mu ne nkyerɛmu biara a wopɛ sɛ wode mede ma wo no ɛno nso mede bɛma wo ebia bɛfrɛ saa number wei na woahu saa number na ama ɛno nso another one na mede ma wo ɛyɛ 0242 65 53 25 0242 65 53 25 ɛno nso bɛtumi afrɛ na wofra nkyerɛmu biara ne direction biara a wohia no yɛde bɛma wo yɛpɛ sɛ ɛne woyɛ adwuma ɛno nti bra na yɛmama yɛ adwuma na wo nso ho ntɔ wo meda ase Doctor Edase, 18th na we ni ba so no. Eda ben ya. Na me aduma Saturday ya. Yo, ye beba. Beba na enso ya bebo adwuma ni da so no no. Ye be hwe wanim ye da se bebre abusuafo. Ye nko computer so adwade imra ne nko case number 2. Ye case papa. Yes, sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho teche ma eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayaresa emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matsia so money baba Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yewon Esibejam Emi Yenimunyam Deji Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hodo ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti wadi somade unja dada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo ho ene ye won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo ye suna wo ye kojie mo ade bia e ma wo pa ni pem wo ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi nim ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop wabi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame November
to remember that we are food for thought near November and our faith anniversary and the Liberty Conference November edition on me new free oh my ya edu boache ewe April onyame amanitu our food for thought to 49 November Liberty Conference pass onyame ni mu adini enfihia na samu ayakasa oyefri Yohane edi esia onu baako chichemusia Revelation chapter 21 verse 6 or say it is down jumadi nyina baba so okuma Jubilee Park anopano ngoche pepepe 25th November ayame na atutufu nie ora SK ora kwaku just FA Grace Sandy Asari and a resident minister Kwame Chetu Peto Chum amanyame okro otifia ya di medafo 25th November Liberty Conference na onyankro pontri aseku sechi kankane a odane obeshia no beka kire o say it is done. Oh glory afia so minim se omofra ani bagye na waye krado etwe wukunu se odi ni baba fia ebema abusua no afia wiye ede sede ahyemafo mu nanso so wona ewonyanka fia woni na eni agya no obisa ho se etie no mo bedie akunyafo a omni ni daso bia no aya no mo ho atwe esi utimu ana enonti ena Bex Empathy Foundation ede esi ne ho so se afi bia obehwe se wode sede ebese akunyafo eni nyanka afunumu so watade mpaboa mofra aduane obitumi de nyina aba eni ma yetwero mu sanitary kit pad ene ho niema wodu pinu a say joy to widows and orphans Christmas on the street Jumadi ebeba so 23rd December ewo X5 Kofum Kumasi so person be moa ewo sika fam ananse oniema no baabi na pesi entukai emegie no frey our number we so 0558236473 na yebeba beje sanso na betumi aba phone desk haya ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no eyesimnyane case number 1 Janet Amua ya dodo no afra na sibi complainants kuma se swame en wo fira ya wo baaye accuse Desmond ayane wono so wo swame kuma se ko ala walai mami asibi kasadin na den wajiji ademu what ya kotemu weno me wa Bible me wo Quran me wo bodu ya apede he me pa cho me fa Bible o kwa hin asori aha ani asumudwe nkan enka osunsum yo mo peja ni osunsum de awie ya kan peja kosore me Janet asibi ikura Bible yi me kura Bible yi sasam wa mekan no kura nko a eya no kura nko a min intro onyame boa me onyame boa me obaba awie yi e pa twa awie yi de ba ko so enya ba ko sa emre bi atwemu kakra bi na be ma yo te hoyi oba ma kwan mu eye wo wura ibraki ai me pa cho mama ntena se mai mi wura anyani betena konwem na emfa camera nto so na oyere dofo ba kunadu ti tumo so de ana ati akutu ayo mba esibi o mani nyina ya kradro ya yetie wo ti koso na me pa cho nti oba ma kwan mu na sa me bra bi na esoma no e wo me nchen sa mra no so na me bra bi nso yere enya case bi e ma mo che no kwa santra enti sa da na mo kwa court no na me ma anko bi enti me bra na ye tu ye kurom ye boy na ye meeting bi ti meeting ni sika na da me nchen ti me bra ne bo na mane so o me kan kire me se ya me adom kosi ada me ba me fa sika na mbra ena ma bra yi di hu me eye bra ben eye bra Desmond yi odi hu me ohun sese ena oba fie no obisa na mo kire no baby a me mete ena onante ba ena o se a o hwa asibi na msa ho na asoma
And I say, there, David say, Jacob saw and be on fan cranberry. Yes, was a phone so I may see you, and Swia Bear, a Casa Bear, say, was it was the Araba for Scanebrana, or Mupiscanache, Nam see you. A one a woman or Abba, or say a comedy. Would you any? Nay, Nayadi. A woman now, Abba, a comedy. Would you any? Nayadi. And all the pebble see my name, not see David Desmond. A peddy I met to a many bear may be until. The same as women pass them sack of a bear my view. Until my mentor me baby. Now, so the baby, open me. Into a tata, me and I'm so near them, made a penny a man, and I'm in it. Not a sister, you. Minima the crop mo ya casa ba moi. Sister ne pameno. No so ba no kuta o dear bear may be chin a buy. No me and bear my menu. And I was answer near my ban was say. When a vida a convida pamo. And I made Jim. When you David. Me Jim we ain't at it in me pacho now done a flat yana. Me pacho a Indiana yabo by me the block at twice here. Ne dandy woman yahin. What that word of man. Me pacho a dime back. And now Baba see how Jim me no danum. SCB. Hey, when you didn't you, Titi Roma for me could rufo. Eh, boy, ye, twas way. And see, or no, now some more kind and say David no, or you are some more court. And to divide a palm or my David no qua. Nemre no so now for David now qua. On bet you on what to. Into I know some per se David no, and quite a bussing for her. And I'm see you. Yea, now yet today no more, thou did David to call ye. And Eja, or Muji David Nissa, adding a corner Roman. Now David, I quite trying to Roman, I we are waba. Satam no so let me see I be do. Who's so question? Me mouse can I see this car, or say, me lamb were prison, and I hear me, mammy, ye. Into a more this morning. And I hear me, mammy, ye, and tea. Man to me, and quiet, mamre. Let me peer or bass, see, and so be a name in summer. Me Sabra now was be there, Juma. Me patch Sabra and I'm a 20 bread. And I may see me was schedule a bank a cacra. Nambe ya bro. Let me 5 million the buy. And I OG and no sack about Vira Nama near say. Sanya mini padas where you are say. Okay, no, mamma 5 million. Into the back was stream. I must stream for who say, or my you are free prison, Abba, Abonting. And I'm pala okoye. Oh, Hannah, friend, me say, oh, Saba, no Nikaska. Tisafa be mobra. And I'm about 3 million. I 8 million. Oh, Baya, oh, tea bread, ya Jume. Oh, Baya, also, I'm a uncle bar. And I buy. Or the freeze remove about all bus them, office remove, or swam a uncle bar. And I'll buy. Me buy and you must see me them. Maybe so I said, oh, damn also. Nenu man and see me them. Menim Sammy knew one of the Muram, and the mean to mention. And I'm besides saying, I knew my way I'll say, I will Nuama. Actually, me share Nuama, I'm see they be Nuama way or so, and Nuama dear. And ya bear my Nuama. Timid Messa, brass too bag in the moon, dross in Yama womb. Made a Messa too bag in the moon, and Pejam who say, or Bata, dear say. And then to my dear fra. Now, Miss Arbon, Nuama, see you. Now, me throw a phone, some catch us said Desmond. Nuama na odi aba o say ya nuama so ya oba nuama oba kura wo je ne nuama be hye me dam no be yi nuama ne firi ho ampa ala wo be yi nuama no na desmo oba me kwan mu no o ma me di ya ododo ne ya ne say ono obi kwanya atokwa e na omo bo no e de ne ti motokin mu so omo de ne kwa bebi a asami no won introduce me police station and ohuru see form edwan wura police station wonom na no hu nyina ya moja sada an so na nsu yoto me ofie na obi frɛ me say that's my police station so frɛ me am sa me nsuma no police station esi era no ko police station ena me koye a wugina ho say woni boys bi na akona o ma prawo me dia sana minim say wote me nkyɛn nti me no wona ete me nim say that's my one pena be menu e ka me ho ai enti me koye no ena oba bi gina ho me de minim no me hu ya sima na ba akon so abeka ho me nim no
Yes, you call a so for life. Ya did this one call ya 1,000 sheni bottom. Yamba and a man sana and a kakayeti boom. And a mamma shell and I drew brebe 12:30. Yes, I buy ya or say me quada. Don't know about way in a quada. Nam say, I'm a damn quada. Actually, me damn me sick and a car. I persuade him. I catch them and say, when you scat, me mamma friend who crow from some make I me bois. Or not to we. On that one. Me money friend who crow from Desmond so anymore. I would TV so number. Me mamma friend who crow from Osman and a so for a bisano. Or can say I'm here in the Missika one ho. By 1 year Juma. No year Juma. Obey to Yamaka. And I saw for now catch and say, or no one to scan cannot say, or more what to say. The Kia will be a woo. Nay, friend, it will be son, say Desmond, dear, or no say, you know, send us up a so boom quasia. Now, so when your Juma be so bodium. Yes, ye chat, dear Brunye, in Miss Yanni Yan Council here, one more society no. Omubedidi some patch the last year mo amunim yen ye do bi nye bida ye ma omo ne amwanwa ne asa de sika ahye mvli pruma kan ho sa da no me che 1 billion yes nye obi say ye 500 million bre me che am say wa esam ye 500 million buy ma me sa che 1 billion e wo fom ho afie nso ye beye na yenko aye ntimi nye ene yesra dofo na yedwumade na yedi ne yenni ne kwase de obi adi ne de kwa no ye gibre bompa yesre onyame mobruhu ene adom ye wuraman ye wadubu ache wudi anim no ti last year de ne bia wo ye bi this year de ne wa ye bi adanse de bi wo ho me pese sima numi me bia homa na tum ka ne hye wo nua bi nkran no nso nye bi ne mu shira mimi yebi minya mi shira bocho mi gi 200 cedis yebi mi sunya de nyame ayama me free last year bepem ne no man ka na ma yetiafo number ne so da so tv ne so wa wutie radio so betimi 059 85 59 802 Tarawa Media na Blessed Foster ne beba onyame why so mpache de bi onyame ayi bibia ma wa freme na kashe nyame ani munyam na nhye unu bi nkra hello pacho din baby akasa free pacho akasa free ko so mpache de why bi yeah ne pacho you did last year e de nyame ma then I put on there why am me tell me that yeah na let me start that na Sunday when I mean after the pacho unyina ye kakra ma ya wo line break ya ntire wo kan hello yanko bomodiana sa free why wo line mu nye kra bomodiana sa free 0551 931 0548 931 unyame enam so mpache de ne so ayi bibia mawa opese wo ka ne hye unuan bi enkrane ekwan wo ho obetimi aka na etimi aboa ama obi nso ababe ye bia na obi koche obi ade kora ehu ebibifo bayiye no ye de se ne ma dodo na wanunu ba bi esese wo de wa ade no kɔ na wonyame ahyira wo wo hwɛ ni TV so a number ne ye 0598 59802 eno na ade be send wo momu no Blessed Foster ana Tarawa Media wa utie radio no wo hwɛ TV dia da screen no so ba bia wo ye nyame nam so mpache de insulasi ade o this year yo aye bibia ma wo no usu betimi aba na wabeka ahye nyame animonyam number ne 0551
931 931 and 0548 931 931 na wafre na wahye testimony no na obi so etimi aba na waba be yebi ebra ye twen se mo be frɛ no na a Liberty Conference or say November to remember we your 5th anniversary o man here we do bo ache we ebiro nyame asra ne ngo or Frankfurt for Thought addition nyina say Liberty Conference November 25th ebeba so e wo Jubilee Park na semtra wokasa ho no say it is done. Revelation 21 verse 6 and I would general so wokasa adum to for minister SK Frimpong ura kwaku Jesse Efe Grace Sandy Asari any resident worshipper minister Kwame Jedu osebra na wo be Inshra Traders Farm Enterprise biaba. Hello Pachodin baby akase free yo Doris yentie we the first that's where some possibility. Edia na nyame ayama wo. So that's a lot of some possibility. Na me se edia na nyame ayama wada wo. Hello. Yeah, some possibility ayama me no. Because of me car, a broad journey temperature. Me worry na me five for by nyame ya don last year 12 December and I'm the year. Na me year no and then yanko pa do myself after me after. If you Benamia to the green, oh, dear, I am a member from at the beer. So you can form a big biara. Send me also giving up on who are facing the to be a fan of the not for the empire, not the autumn, not to the mountain, up to the Chayaman, with a minister of the so I was say, or say now I worry no more. I'm here in a drum, I will say, hello. Hello, Pastor Sompa. Udi baby akase free. Kasa free you tenancy from a queer. Last year we si campa me so moda. Mo practice some musica. Ya da se. Ya na ibita. Ono so dia o de bae no sisi campa ne nsemo da. Ti onso ye bi. Number ne 0598 559 802 some patch de number no eno ne digital one media na Blessed Foster Traders Farm Enterprise ABD powder wo frashe one mo drobi a wudra ususu se be kunwo fa bigu nsuo mu nanom so de cholesterol draw so ni peduanum wo fo ekutu ntumi ntia one mo sanya hangover wonum wo pampan fa bigu brush ni so twi sen na wonum ento so uyemu bubom no ebemana kodedin asokore mempon eben Pentecost asore no Freddie Menz and Heba Pidan Colinac Misty and Blazan Requa 0243 943 413 Lawson Herbal Center for the Virgin Doctor 25 years in what didra ede enupa boa Lawson Herbal mixture Lawson Law Care mixture Lawson Delayman capsules ni nyina ye numa pa ya ye de boa ye yi adwuso twam hawo low sperm count be man wa ye mre ensan ya de te candida syphilis eni ni nuanu nyina dra Lawson no pay ye di to ase umoja abroso stroke diabetes cholesterol typhoid jaundice ene brayimu hawo nyina kokko de eboni se dwe yenu pay ubenya bi ewo Kumase KNG Apidank Misty Freddie Menz Sompa Nkomo eni nyina ye okeo emrum 0242 13377 and 0248 619 999 we express group also person ko jentete wa bruchire kwa be fa so age visa tickets any admission to so holidays a obaye ama wo ankasa wani beje Canada US Australia New Zealand any Germany for 0249 000 448 and 055 55 50067 SCB and I kwesi say enti emu wono ena mekwada eneka mekwada eneka no na ono ba na odi ni fisire mo ba ye no ena da ho me da eneka wie ya ono didi mata ma meme sa machi kwa baby a meme te no semana ba ni di machi aba so ya kraman
oba na ni free sire ma ba no eh ena me se me ya krama ene oba ai se me nya nyame na me suro na ka mebo odua se be ma da so a na wo so hu se wonya ahya woni e kasa ya na me de me chai ya ma mbo ne tua ena wo ma na wo ba ya o se ade ya ba bia me nchai na me se me sika na me ya de me hia e wo ma na ye kwa hospital no ena me ka kira baba ko na oti magazine no se me de me nim se ya ne mpena ti na asem ka na me ka se desmond kura wa ya de amana ya me ya me sika wo wa ntua wo sa akode pra wo ya asa aba biom na me fa me sika nka sa ba ne ya ne mpena ti me ka ya ne ba na nka ya desmond onye ni pa ato a okuro nu ba na nka hwe ti ba no kwa bo no desmond na amane se me sika wo no ho dada ena wa sa de pra ba me sika sa be kan no eye me ya na desmond me ni ma sama ne ba ne kan ye me da fia na jo be 12 11 something be hu so ne sa ba no so asa bo me dam amama bi me bia ya one ba ne na o se die enti na me ka kire ba ne se ono na o peme ono na o peme desmond yi e wo me dam asama me kan sa me bo akwarare o ka sa na o ka kire akwarare e na ona akwarare ne tina o ka sa na me akwarare no hwan ane ne mpena no ai nto mo tena me dam no mo kasa ya asama desmond be ka kire akwarare se ono wa mpeme e wo ne e wo ma me na anim na me si yo o mpeme dia o de afa me sika ma me neko baby ti se si bi ba wo ba ye ni na e di enti na wo ba me pa cho ba me ba ye nyina no me sika wo no 20 million madane ka o so won fa sika ne ma me sa me ne na ntena o fa sika ne ma me no ni akwarare na jai ono akara na wo ba ko o mu nyae ba na ba na na me se me ne intimate na me sika na me hia bebre bia mbe hia na be ka sika na asama se me se ma fa me kwata nguro otwam a me ntie sika no sa na de bia wo de ya me de ne ka kwa yi no STB ada wo so wadwene nyana ewia na ato bombo sa wa fa de be ngura de be ya ono na ka ya nti de o ka ya na se me so me ka wanyina na usa wasibi no wo mfie sei me pa cho de me kai se wo me 93 wa wuti we 93 hwede wa kire na wutiri nwi na ya komo ana rasta da de ania e de etiri nwi ya wo ya afa brandy mame 93 eni emere wafo so abekure imu na wo ye 93 na me ye 77 wani mu nso se anyin wasere SCB yo se faye mu ti se asem ni nyina ne se wo se obetu esika na ma aje one ne tena wo so ne ntena biem eja desmond ete say ya me adumo me pa cho ya ari on o ya ari yeah I like it me your bible they all kind of mentia me what ya say me your bible me o Quran me obodu apede he me pe bodu me we wa no abaji bodu ya peja kosore eya me fabra form kakra eya me desmond ayane me desmond awuni awudini awuni yes kasa den kakra me kura bodu ya sa semo wa me kan me nitro no kretro do desmond mami asem a wo kan no kure wom woni ne te onye wo bone wo kosirem ama 5 million kodu ye waje lol fe wo ba di wachi no kure madamos mesra kasa kakra na kure wom se mena na atena na ni munu da nisem na wo kanu no kure nimba kokura na minim se waji bible nka obeka no kure na jisia no kwan be so wa sisika 8 million na wasa kasa 20 million cha 20 million no kwan be na faso ya 20 million abusa na se mo be ya no eye no kure se wo ko sire mo ne netse o ma 5 million de ekoe no kure me ko sire mo no o ma misika ma me ko sire
One is cow no say o ma obesi ana kosiri. Na ugidi say. Me pacho des no ba ugidi say 8 million wo ho. 8 million na wo mo ho no. Ana na me pesa nka o kan okura. Eno e de na bedi wo ho adawlo. Ye ma 8 million bedi mo. Ni nyina ne say me serew. Ni tie. Kwan ya fa sa me di hu no no. Ebi na o kasa ne bra na ne bra ton wi. Ne bra to dey. Wi. Na unum nom. Inem nom. Wanu ya etumu yi. Okay, kwa. Oboa. Da me nim bibia ya. Okay. Ndombodua na meje. Mo. Na ne bra to wi. Ena omo ba scatter. Ebe chi. Ne bra no. Ne yere. Ne bra na yere. Ne yere. Ena omo den ko police station. To omo chi no omo chi no fa bi kan ho. To omo den ko ye no. Case ni nyina no. Sa time na ma betena so ha me ho. Minu ya ba bi to. Ampa na ma ye case mene bro ne bi. Na me ko roman. De me kasa ya sana ya ba. Kakra na se gentle no do. Ente me ba ye na chi na case na ba. Ente me na me du ne bra na omo case na chi ya de. Ye bibia. Na wo se Jacob asoma mi awo no ho yi. Anya no kore. Case ni mu na mo ho na wo so bae. Ana wo se Desmond ehobia na hia. So no na di. So can say kwan afa so oni ni hia de wono waka. Se baby egira ne se o sika wo ho. Ba to shini na mpesa mi street wo. Aya no kure se ni sika wo ho. Dia ma dia won kan no kure no. Ana me pesa o ya de. Dia wo mne se ono me wo ho ana o de number bi bae. Se wa kwanya number o kwadwom no. Ana o kwanya number bi. Etal container bi ho. Ana zafo na omoye he say omoye double money no. On na de buy. Te wo page bible minim so be kan okora wo. O de number ne ba no o se o number we ya se o disika ba o mbe ya maska na do so. Ba wo ye oba no wo nya. Wo ntimi nko na kya meko a o be pesika. Na wako. Na makoye e ba o be yi usika no na de aka no na ya che. Wo asem ne da so am police station ko ho anti me de number no e frɛ nkɔfo no ma me no omukasa omo se omo wa ababu na omo wa no ɛna omo cheche bebi omo wa na omo kyerɛ sika omo beje omo se 15 million ɛna me so isi ade na ema munya nti sɛ omo be ya amaya omo nte so maye ɛna omo se yo ɛna omo se de ebenya no China me wo ana me so kan be betumanya be 5 million. Omo so 5 million de omo nje na 15 million no de omo ya boy no kra no. Se ba omo beti omo sika ba 15 million. Ana me say ana sa de mbe pesika no 10 million. Ana omo say 10 million no omo nje na mbe ya me ye 12 million. Ana me say mbe ya 11 million. No omo say okay 11 million me de ba ma no. Me to me bag. All this can be good. Mento bag na mento snap ane nkoko mienu ena me yere me no kasa e ena o ka chem se ukoko wura a ya no ukosue o pan ni si ho a wo ton bi a wo so ton bi no sika bi wo ho ento wo de be mame na ma ko ya ade na me ya ade na ba wo be tisika no na de wo ho na ya che ana me si yo mate ena wo disika na mame ana me so mo yere me ko pe bi so ana me de ko e ade an anye yi ade me ba ya ko ya omo ya ade sana omo ya ade na omo di lotto papers gu rubber num na omo di scan bi atetani ade powder guso to omo ye ya na bag na ba ya minim say sika ba omo say owo dam nti owo ne dam no ji say ye pe adwan tuntum bra the 5 million remama no adwan tuntum na chi na mesa ba ya am ka kiro say sisi omo say sika na ba ji so omo ye adwan tuntum no ya amamera no na etimi edi na wodi mu na nduru na 2. No yes 2.7 no de buy ana meje ma me bi te so am ho asika kura plus ye na ye 4 million na me koto adwan no asa de ko no mo je adwan no e ka chem se menko na time bi se omo panyin ne beba me ko no mo sa de adwan ye de adwan ka ho atemedi me yere me ko ho
me gina honom saa me hu omo biom no na me bu omo dan no saa fie ho no ya na nsuo fa ho nyina nti fie ho ya tu ho agya dan na to ho na omo te na ho ya omo azan ayi te me wura dan mu bobo ayi nkukuo na ebodua me hye ni nyina wo ho nti ono na chi no ade kye ya na omo fra me so o masa ndra ya mba ntem na menkwala ni ya de obufu ya sa na omo ayere omo akogada boys bia omo ba bere betu agume so ho mak na da ha mani ha si etina che sika no mo de sika no wode maam no de ye no e ba na wa yiwa yi asibi ma makoye double money me pa cho asama wo kan wo ka kire me se mimi da asam no ko bebia obetwa to me so eti mun koye double money mimi nim na de ye mun koye double money mimi na de ye bisan se mimi nimbo so mo bi fie da bi ti won first ka bia ma ne se mo koye double money me pa cho ska na oje ya no de ko sirem o se me boa on kai se boy bi ji ne moto o se wo prison ho na no wakofo o mo me so na se mo na fe ni e do sum akwantuo mo fa akwantuo to so my 10 minutes asemo ye be ajoin ni ti na dua boy pale mu ya na efiti to ada betima ayi si adi ni ana wo hand case ya fra na tobla wo na wo so ame ha so won ko ya wo ha asibi nyabote dia da wo hand case no sound we he ola 10 no yo abusua ye ko akwantuo heba na eya me nwanwa sasibi enipa no nti woni ne nka bibia mfa double money hu no onu ai boni tirimo ke kansem asibi IBJ akwantuo ni mfa na one na dey buy say me pacho me to me ko school me din kura me ntime ntro me number kura me ntime yi so be kan no kura bra na nu a me dey asamba to na nim no ona ji me phone yi me number me number phone me kuta me ntime mbo me number na si ada makon sa dey tal ho na ma suma o say wo desmond wo dey buy me fan buy wo na be ka kira wo dey bra me obi aka kira o say wo ya sa dey na obenya sika na me ka kira say saska na ohia no ka fa ya bibi na ka ya me boa wa wanye sika na odo kwaya sa ade na emboa wo si nipa no koye eyeye ma no wo di ade ne baaye 2014 asem na ya kasa 2004 wa kasa tie asem na ya kasa wo di ade ne baaye edan ya wo di be tina mu no e na wanya sen se me dam ho me se sa ne ma no enwura mu wo so asa gina manima ka kire me se me da sam no ko be bia wo obetwa to se se me na me ye me na me soma wo me pa cho mani die mu mum bisa desmond se me to amina si wo se onu desmond won wura mu no won wu a obewu ana obeto amina ni mu asibi nyabotre na ye nyabotre ni wa scientific and diagnostic services Dr. Nimu Enefri also when in pampa yanko ya na elanchi SDF for Sompa Nkomo edu aye nyina ya bido ya kan ho abom se ya besum ye man Ghana titu asanteman na ni gisime wo mu ni se da bia ya kasa kwantofo ya kwa ya biba ya wo ya hudu bebre a aduro eni drugstore anase ni pharmacy anase ni herbal shop bia but oba ya clinic a ya wetumi aboawo enu da due ya na elanchi aduro ba ko da bia me kasa yare a ye friend no elephantiasis ye jepumi ha Ghana for bre me kai last year na bofu february by we have organization say omo call rounds yare ha ni pe bre ndo mo po bi o waduro bi o famra na omo me nipa ma na try say koyi a ene de na wi asi ne nsa kan de pa akwantu fo samre ye nhwe mu ntie ntim fa me twa bonten but ya try nipa ko be 30 ye say wo nyina ye tumi di nkunim wo so ndi na wutie mi na obi wo saa haw no bia na nan bi kura na to ho kura no wuye wie na no aka ho aho no oye ho hwe enyeye ye wo mo adum ade ayeso mmoro 1 month ni na be firi ho e de amount ndi asem dede aba no da bia me kase ye wo yare efe ne kidney ye wo ho aduro e wo ho e na liver so ye wo ho aduro ho da bia ye kase ya na ye pe anase
ye ji living testimony edi dan se obeka se wo abranti wo me sa na yare da bi ya ye mpesa ansem no ka erunti mama opani di ato ye fidie ne so abranti ba ko bi wo kete krache a ye friend daddy lumba a wo ye barbering shop e wo krache omunyina chairman no na abranti benya liver problem bi a at the same time no na ne kidney so e ka ho bi na ene da o TV no ye fe de wo na nim si ye okọ hospital say wu na ato na wie na offer da bi akwanto fa tete mo wo ho duro ye de maw obere na naso so apege na krabet na ni so wo ni say o do nse mi na no na ekomu na etimi ba ntemu a that means say nipa benya nkwa but o ma na transe akwa animu a ase nipa no o ye ho hwe mi na akwa na ama ase obewu ye ma na dura abrantie ho to no ani 1 week kura ena wa hye no ho fefefa o da o TV na nim no o hwe abrantie ho fefo nka wuo e de no koda daada nka wuo be se obi adepa enti meso ya ukọ hospital be ka kire man fa bibiduro bi anye o man nye se o ya ebeku na ani gisi wo mu se aduane ye di ya dasani bi edi bi ansa ade asa so o ya bibini nko ade a me no be to chai wo di bi ansa ade asa eno na ye brand keke na ye di amount onuma within 24 hours ni wo fu na aye den no want me ankoto e mana antwede a that means na wo eben wo endi ye trauma Ghana fo nyina se ye o ho aduro e wo ho nti obi dada wa fa no bra na ye kyerɛ se aduro e wo ho ye den ha ma ya ye nkofa bibia nti ye de ma wo bi a wo de be hye wo fridge anapa wonum bi awie wanum bi anwie wanum bi onuma say 24 hours which mean define na toilet ya wo be ko no wan kasa ha wo sen wa na wa so no tumrika munyimi o munyini sa ne mo yina gumiyam wo ya ka ze kidney wo kidney na wo liver nso agina ho ma wo yam hyehyew o ba ye betumi abo akwaso no nkoso a bibia aye kama e de amaw ena yare a ye fe na etwero ana etwere yare bebre du abi a abonsamsa na se meka se honhom kakra e wo mu but akwantu fo ye wa duro wo ho a se honhom na ye wakodu pempen so ben ye betumi asaw yare enso wutie mi a oba ya so ye wa ye betumi abo akwaso no nkoso sanse ye na de mpaye so edi akire e de maw enti wo twere yare na wa ya enkwa na wutie mi a me se ofre number na egu TV na nim no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 ofra obi a onsa be kan bi a doctor wa kwantu heba clinic kan wo ha wo che no bi ko ha no ma moso be no nche se akwantu fo eni ho adu e wo ho yare bi a wodi bia no ye wo ho adu ho a ofra betumi abo akwanso no nkoso wona woni mi ye de odi ye ho adanse pa na me ba ha ko ye aburochirefo a mama o mo frame ha no enya asem ketewa e fa kompo yare ho da bia me kam se kompo no ye mo wadu enum o wodi be yeso keke sa goeta wodi be yeso keke o numa do nko wuyam wodi yeso a mama ni na be sha se ema ababonten akwantu fo ye de du bia ababonten a Ghana fo nyina ni di akira ye di ho adanse enya asem ketewa eye akwantu heba mixture ye fun yade aduro osa duro ye fun kika aduro ye fun tutu aduro ne da bia ye kase se wo ye fun yade aye fe no osa na ya ka cho jama ko di janka di jabobe di manum nsa doko ana nsa bia ase na gas wo mbia na mesrew kope akwantuo heba mixture na wonya akwantuo heba mixture ma me mesrew ne ehia wo munyina ne se makoro betimi adi ye ndie ye ntwa bibia obi obetua se mani wo mani woni aduro ene ya advice enka hwe enka hui omufi ma ya advice nye nne na so da bia na ya no kwa na ekonanim pa bia na mu odu ana pa ndi me wodi wie ya ma ntwen bia 5 da bi wie ya na wa no maduro no because bi wo adwane to ne yemu na wo fie adwane ba bonten ndi adwane to yemu a mediator na wa no maduro na guso na hwe ade na mesel se no maduro ko wanim bia be bosome miensa na tu yare na se na hu se nipa dua na wa fon ye ketekete amanfo ka se sebi amanfo ya boni bi na wanya no na sambra back ohu kura san nye fenchen first no bio o kala be sesa nipa dua wo se bia be sesa kama de amount na ni gisem za kwantu heba mixture no esa o sa no yare fe ne typhoid a no bosome yenu pepepe na kwa ya sabia na kwa check hwe se de ye ka no no kura se to ne ye di kirewa wo yare fe ne hepatitis ya mesel obano no bosome ensia but yare se ya cute se by enche ye dia onu miensa kwa ya sabia na kwa check hwe se moa no aye virus no ba fam ana ekoso wona obaji ye di kese
ansa boso nsia no kwa duru ukwana mwa no bi ni wa na waje aduro no wa free eno de conditions kakra e wo ho nti eno je message nka be free number no ebusuafo na chese de da ekoso ya ni pitri me pacho Bex Apex Foundation for oso de ani jesem de ma ekunafo enwisia ni nyanka bronyan 23 December S5 Crowfrom ti say enter ade mpaboa nkoda aduane sanitary pass ne ade sika ubetimi de abeboa wonu mu nyame behira wo papa momo ni 0558 236 473 0558 236-473 na onso abotabita doctor say so full alignment kuya de bia we free screening the diabetes ni prostate ene namusa yade awudro ni nyina ni sisi yade pomodin asa odo ho be concrete Firestone Food Bridge wa so full alignment takwa di sunwan so ye wo 0202 347 647 Desmond na chese asama CB kanu no krebi ani ho asem we no ye pese ye nyabre na ye investigation nyabotere timi tu asheda ba mo ma me kire mu sia na ka mo chimase ye tu asem na sheda nti isi a wa ka bebire be me yan kan du be ya me di asem ne kwese tuada wo na wo be kasa okay Monday esibidie no de waka na fe ne ye betu nipa bobi obubodi na ne afa kire ne yakobusebusam etu wi amenko ye ne obedi nkoma se wo wadansifo bi wo ho a na juada wo ba wo so agibre na waka wo de mam se wa ohini ne me da se sene SBC kasa ye no ene Desmond so nchirechire mu no wo hwa Bible ka assembly o say nimdia mema anamema ninti o mafum kwan wo hwe asibi ni nimdia wo de je abrantie ya utumu se sebe wo fom kra because obi a woni na yonkonam na wo baba akopɛ di mo ye de wo hye dem de se nyame ampata kra na adwembɔne wo ni tirimu a kombetimi ayewo bɔne pa se de wa kra wo di kan ebisa ne se no wo ahoɔden ne akokoduru a wotumi de tena hɔ enti me de me hu ne se wo mo mienu nyina nka no korɛ sana me de me hu no na emom se ne wa watu ahye adwada no korɛ no ebede duduada sanse wo bi na kan na sem wo se yenye nkwada baby ye ni da ho pa anti adwada no ye be hu di etuam ma Mary ase yo me da so ni we mun asini osre said you osisire just they have their own world omo awo mu wiase okọ itafo and some places omo no omo abobọ omo adaka bi na omo tititi mu hwe ayi friends bridge yase a omo na ewo ho sa anti omo no bibia nheda nye nwanwa emfa ma omo sa ba wo hwe omo mienu a omo play games omo on so asere bibi wo ho omo play games binti said you ka say juada no yenko wiwem we asibi yedin yenko wiwem we asibi na oti won onye we so onye enti omo mienu omo play games binti ehwehwemu na Mr. Rasmus ye go ne be investigation baby an be juada no na ya hwe de ye be ya ma the ordinance mbaye because enkoye before me say judge ye de masi judge said the can the nge se juada na yentwen na utubofo na yetimi akwa hwim because me say be do juada na baby an kra because ne kro baby pa e to de kwantum so je she me fefefe mama see fashion kotoko junction e kwasem one ne man wo mapam ya kosia no no fe papa me kala no so atos nyese wo atos pa enti mama see mam se wa abo abaso se atade na fatame on se we me anam de me star ba mi jama wa ka ya mi ro ko so pino enti bomodin ase ya me de me star be ba na wadwudwa me 0243 124
577 wo abrochire wo wo baby ya da bi 0 mama si number ajate to mu 3 mama si number no e bobo number foforo ne ma no ati akotum mama si number 053 0543 370 005 0543 370 005 Kotoko Junction o friend ade a wo pebi obey am abrochefo nyame hira mo ma hana ma Suzy Mike me sister mankwa sister amasaba wo credit no na na ya hanom echia mo nyina wie achim danfo from poma yedamase simanum brem 0551931931 0548931931 Sibia semun ene ni ku desemon asem no ye be wie ne dwala de wo mu biala se wo wasi bi no ama ni sika so mfa nkwa double money anasa desemon so boa ye nyina ye be hunu ba bia no kore no eda 0551 931 0548 931 busiafo nyame chenso ewe bre ye bai nyame de ne ye adwuma adansidi a eba no ehu a enwanwa brochefo de nyame che obama am papa tu pese oni nyame che nya encounter fre amen 0535897699 0535897699 0535897699 na mwebia wo no nyame mfa ne so na wo mwa sabre yi ebia ahoma na tum 0554931931 0548931931 pacho ba so anu low volume no na TV ne so awatwe ho na yetumi so akọ yenim. Hello udi baby akasa free. Hello did is free. Good afternoon because I feel something yentie we papa asibi ne papa no asem no kuro bi wo ha empese we daddy nti se dem kan na ye jama mo endu dwaro na ma ye bu hwehwe mo wie dem ase ya da se papa hello udi baby akasa free tacho sema ko sukata sita tumatrabu yentie we me pacho mi wa sempe sanka me ba hono jina so no yam peke o number tacho yo abram papa jina so tacho yo ayafa hello wa peke o number no be flow why tacho yo mate be flow mo 0554931930 0548931931 nensem dodo aya kasafa ho wano a obeto ne nareka o asibiri ni ku desmo mo so ate akotomu ni nyina so obetimi so e dia gontere na. Hello pacho din baby akasa free makasa free abompe ni site oboase yenzie we me pacho de constant na make me yetio maame ne de na wo kana am je no kwe kakra wa simi no be ma na hu se na adwene ofom no peso sisi no ayo anti mo se na mo be ma hu se na adwene ofom so peso sisi no yo emra de be adwuma ye da se e be hwehwemu pa na be bia no kore ne da bia da ye de apie na asibi asem no mu odene se be ma nkoje dobru money o se wo de bo ne be sia o ni nyina no ebe hu di tuem. Hello anti mi nyina so yo hello udi baby akasa free pacho me kase free aswa yo yentie o pacho sibi ne Desmond de ne die ni kidis sibi ade a waka ne no kwetu and waka e pacho that's pa is Desmond professor sister Desmond chantro ti ene e be hwedi be si adwada se no kro se wo buo se nyampa wo asibi o ton pan no
pano ti pano boabo sika no de ma bema na ma ba we bi de asemu ono akofo ba de free sirim de na ba. Hello udi baby akase free. Hello udi baby afrefree. Mi ka sesa nko ye se me comfort kwani ye ntie o me ta cho asom na okani na be ma no chantro mo na mo yede na mo so chantro yi. Hello kwani ye tie wasem why etie wo de no se de wo kana akpekasi manum na no me nsa aboa ne soli nkonwa so ma agudie mu fo nso ebeba abeto aso e de amamo. Hello Yeah. Udin baby akase free. Alfato asibi de awo kan no ba papa no de so kan do ti so. Yes, that's mo chantro. Na some no kan no. Yo, yeda masepa se ketecho se asem yede yaso tie ne yede ani so fam. Tina chese nipa no wo mu hwe no wo mu tie no wo mu nyina ye judges. Wo mu so ehunu se wo ye aza. Hello Mamba so fane na asaba bi mu no say asom na be ma ni ka odi. Yeda se yede wo frɛ no asi kasi manum na no me sabo Sompa Nkomo eno wasugu ya wutie yi enyasem keto akora na ya wada ye sori so na agudi mufo no aba beto aso adwada asibi ni ku desmo asem ye beto aso ye behunu ba bi anokore no ewo Sompa Nkomo de eyebola order in court. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao.